Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Paiem Ainam manik Syiem ubade Syiem ke Hima meliam. Ha ke khat waitrik ubanai nailar araja apunrio ula pentip ba ka yeng ka shari ka jela kalapan yapno ya ka hukum halor ka jingsha sospon yu ha ka district council. Bat ka hukum Biang ya ka district ya ka council bantung Biang ya Ainam manik Syiem kung Syiem bupura ke Hima meliam. Kani ka hukum na ka yeng ka shari ka de ka balami menta ka singi ka khatway trik ubana nailar ar hajar apunrio. Habagran cikila patai kubor Ainam manik Syiem ula pentip bahadin ba Shimti Biang kung Syiem ka Hima meliam udang yai trailang bat ka EC VPP ha district council na kapor siya kapor. Habakli ba ka jingsha suspon yu ka de ka baklem siu ya ka laiklor siya ka KHADC Ainam manik Syiem ulaong baka Hima ka jusiu ya kani siya ka district council. Ngiburom mi ka district council, gijusiu hi siya ka council. Kumba jule na do kisnem baladep ula benrap. Habakali, bali se karon ka jingbam ya jan ka Hima meliam bat ka EC VPP bala siya sospon. Henry Paiem shum lakwa ban kren AA halor kani. Ula benrap shushu baka Hima ka jusiu ya ka shibenta na ka prabenta. Bat kata ka 10% siya ka council. La ban pen kan mau baka EC hapo ka jingalam ka VPP ka district council kala sospon yu Ainam manik Syiem min ha ka arpo artrik ubanai jemang ar hajar apunrio halor ka nong rim bat ong baka Hima meliam kam jusiu ya kata ka khajna bayo lum sya ka district council bat ka district council hadin baka la sospon yu Ainam manik Syiem kala thung da uba Aiban Frederick Syiem kumu acting Syiem. David. Mai, diam. Lah. Jangan. Salami tega, salami sat. Uangnya play yang seki perlok naki prince ani media kita lah pelak buat nang halika no paisngi na kaliang jonga ngai kulay yaki para bakraw baro play don lang nadu ki staff ni po office jongi baru yaki polisi yang kiba ay don lang ni aku kulay ru yai Syiem khnai play don lang nang tay legal advisor jongi ru iba Leslie Kriam iba long rui senior advocate iba yakun dengan dia kes hajing sya suspend ka jonga ka aku artrik jobuna jemang aku real ti ka kumka order ka papas mentagasngi po haikun de nakaliang jongka haikun bodong burong kala squash ri borok ki order ki ba suspend yang akum Syiem bapura jok Hima meliam dadian kata gila nakaliang ka haikut odon boram kala area state yang akum Syiem bapura kabala mi judgment mentakas ni karwi tarik punai bapura akun rio dan nakaliang jonga ngadan banong tang ditahe yang legal advisor jongi ru idon ni in mayirun kam penchai la dia de bakanika yes ki ai thot ki wa phin na ne ki kam ko Syiem bapura hadin te hadin bangala Shimti Biang manta kasni ko Syiem bapura jo Hima meliam te nakaliang jonga hi ka kwa hi ba ini trelang hi ba ka district council nang ni shikmat hi baru bat kinu ki buar ki ba halwar ki ba nyapan ya trelang na ka buar hi di habai dei bagan dia nakaliang ka jonga masukwa pan pensai hang ni kendiak ka jing sisa nakaliang ka jongi ru ni jusiu hi ka ya ka share district council kumba pitip hi ba ka one each share kadang dei tang ka
ka house resolution ka ba hapo bami osnam hat kandai spasan pulai umba pitip hi baka house resolution kampa degaan tina kaliang kejongiru wala kata ngi burombe ya ka district council nakapuar sakapuar bandon kata ka jingya de ga bajan paden ka Hima baka district council hakapa nakaliang kejongiru nakaliang ki puar ibarem nama kampa degaan tina kaliang kejongiru kum ka burom ka district council ngi ha hi ya ka ni sai ai ka tokan ya ka district council kum balale aki Syiem ki bahaswa jongaru de nakaliang jongiru habai dei baka ni ka 1H ya te kumba pitip hi kumba pilayu hi baka ILP ru ka resolution house pila da pas klempot long an ka niru ka 1H ya ka long kata ka rukam ngiru ngi perkat ka long kata ka rukam mi namar balai baka long ba kadang dei tang ka house resolution klempot long ka an de nakaliang ka jongi wala kata ngi buram ya ka district council nakapor ka puan tina kalian ka jongai ngi pa iba antan ke jing trelang hot ka jinglong brio kadon ke jing duna kadon lut ka jing baklang ni taimon ma jinglong jungi ki brio bombiang idang bun jing duna to wala kataru na kalian ka jongi ipa iba kan don ke jing tre bajani baka isi jong ka district council pan ya panlat dengan nu ka jing ngop her jumun ngi sama sorry habat dong ba kani di suspend jong ki kadai nama kamdan kajing idai di bayajan bat cenika komiti pemerintahnya ya kata tina kaliang jonga ngam doni e banong naman kaliang jongaru ngaburam bihi ya ka isi bawan hantai naman kaliang jongi gi Hima ya hapa ya trelangi dakawan ke isi jongnu ru po district council ni hapan dan kajing trelang ke bajan ni baka office jong district council ye kumakalong menta kaliang jonga ngam doni e banong nakaliang na jonga ro ngasu kwa pa nang ni mat ingin yodon ka jing trelang pajan long habadan kinu ka jing bakla nang ni nang tai phat ngi karan ngi phaliu jingmut ngi ai lang ketika mana bata ka jing pham de tang nang bata ka Hima meliam ne barok ko ka Hima ro Syiem bagani ka jing da kan ba man ong le don bor ka ta te nakaliang jonga ngam don jik tep ye nama kum kalong hi ba ngiru nakaliang ko jongi ngi trelang dei hira duwan ka isi barem ngi trelang hi ko thamai ngi trelang hi botong kata ka jingle don por kan tan ki jingle don por kata te maybe yo kadon kata jong ki lo kata am tep kene bicu ba baka di timur ka Hima muli bang tre kana blok kata kan tan ki kata kum kalong le ya suka jing suspend ya kalong beba bakam siu kata ka 1H berkata 10%. Tengah tahi, tengah kalong hiba. Apa ide berkata 10% nak kalian jongka isi ka puar barem kila exam di kidang weng haka kanriu tarik punai basau arko akun rio. Dan kalian ngajongi ninang mut bangin siu nang ni mat ya dia ketupat mino ka suspension order dan kalian jongaru di ayah bayi kan itu nak kalian jongi ngin ya phai ngin ya tre lang nang ni mat nak bentar ka ha jong ka Hima